je doživjelo veliki rast cijene, dapače u postotku puno veći nego samo zlato. I on osim te investicijske uloge ima i neku industrijsku ulogu, dakle srebro je kao metal tražen u autoindustriji, elektroindustriji. Jako je velika bila navala u zadnjih par mjeseci na kupnju srebra, međutim kod nas u Hrvatskoj srebro nije oslobođeno plaćanja PDV-a, dok zlato recimo je. Tako da taj dio po meni možda nije svima primamljiv i problem je kod srebra što je gram i dalje relativno jeftin u odnosu na zlato i veliku količinu srebra treba negdje skladištiti. Stvarno treba veliki prostor da bi se to skladištilo, tako da kod nas raste promet i u srebru i više se kupuje, veći interes, međutim još to nije na nivou nekih drugih država. Ali ima svakako potencijala da se taj omjer između cijene zlata i srebra malo ipak smanji, s obzirom da kažu da je srebro u odnosu na zlato zapravo podcijenjeno.